Salam Media Sriwijaya. Sore kemarin para atlet panjat tebing andalan Indonesia yang tergabung dalam tim nasional panjat tebing Indonesia bertolak menuju Genewa, Swiss untuk kemudian menuju Villars, Swiss, Chamonix, Briançon, Perancis, dan Birmingham, Amerika Serikat untuk mengikuti seri kejuaraan IFSC World Cup 2022 dan The World Games 2022 di kategori speed dan lead. Para atlet yang berjumlah 22 atlet tersebut langsung dilepas oleh Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia, FPTI, Yeni Wahid. Dalam kejuaraan tersebut atlet panjat tebing Indonesia, Kiromal Katibin kembali berhasil mempertajam rekor tercepat dunia dengan catatan waktu 5,00 detik di IFSC World Cup Chamonix 2022. Rekor yang sangat luar biasa ini ia cetak di IFSC World Cup Chamonix 2022 di babak kualifikasi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid yang hadir menyaksikan langsung pertandingan. Alhamdulillah hari ini di Chamonix, Prancis, atlet kita Kiromal Katibin kembali mengukir prestasi gemilang dengan memecahkan rekor dunia. Rekor yang dipegangnya sendiri hari ini kembali dipecahkannya. Jadi kami tentunya sebagai delegasi Indonesia sangat bangga. Dan semoga prestasi ini bisa terus bertahan sampai kemudian endingnya nanti di Olimpiade. Gimana perasaanmu, Bin? De Chamonix, de la Coupe du Monde d'escalade. Elle est placée sous le signe de l'éco-responsabilité, donc vous avez tout à votre disposition pour les déchets ou autres, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les stands officiels où vous serez informés de tout ça. Attention, tirage au sort, alors on est avec...